Ka Joint Action Committee jongka hima soyong mentakasngi ka pratarik urumpang hapo ka jingyalam uba purning syabong ubadai ucha menjong ka JAC kala yo banyakendu ya deputy CEM jongka KHADC ubadai kemiru ya katanat ilaka uba PNCM bandawa badai ban penhiar khetno ya ulingdo jongka hima uba syampang thaba bat kadai ka jingdawa jongka JAC ringkat ki khun ki hajar jongka hima kadai ka bala slemba nakaliang jong ucha menjong ke JAC kala dawa badiban wengno ya nakakhet kum ulingdo namar kajing le don bor ya kahima bat nakaliang jong kahima kala dawa ru ban penlongno daka election banjit thama ya ulingdo bapura jong kahima Syuk nakaliang ke JAC ka mahamjur balada ka council ka penne ya uju ka JAC kamban si ban lumi upaj ba ban persya bat wat lada bantur syaki HADC ru kapor kan sabatay laben rap u chairman dawa bat ka jing persya ka bajur ni kun ge ja jong ka hima soyong hapo ka jing yalam jong ka JAC nilai bi paj ba haus na mar hajar RQR rambakla baik ba kita kisnam nilai mi paj ba bat nang yang sosial kelas suspend ya hak atari Desember jong na majar wa ti hadin ba suspend ya ba semang thaba nang yang sosial kala thung ya ba si polo ku monitor bat kumba kalong mentapat nang yang sosial ka thung ya ba bidion lendo thaba ku akti lendo jong hima soyong ti ke bangi kwa nang yang jongi ngi kwa ba nang la kum no nang yang sosial ka deban weng no ba sempang thaba nang khet jong hima nang khet lendo sip jong hima soyong hadin ba suspend ya ba sempang thaba nak lek eksekuti jong kan sungsel kala pha sya inquiry officer ban baru inquiry ti hadin beladap inquiry ngila jing tip ba nak yang ka inquiry officer la pha ya ka inquiry report caka eksekuti jong sungsel ti ke bangi ya kan menta baru deputy CM kolong ba ngila kali hatola dep ban pulen em tu ka inquiry report nak yang deputy CM uang ba umpat dak ban pulai report ke bangi kwa na lenjungi long ba di ban perstat no ban kloi no ban pulai report bat lada don ki norim ke baskam na lenjungi ngalap ba don gi syak norim baskam di ban weng no season don ya ka khal do ship ne bas bang thaba na mas ayo jipin sai na i selman jongka JC te na kaliang ke JC ru ka don tangkawi kantin ka baong lada don kinu ki menteri la ne ki leng do raj ni kino ki beri ki badang ong ban tangkwa ban pene yong ne uju leng do ban ong ban wan ha kuju ka khen te na kaliang jong na kaliang ke jong ka Joint Action Committee rengkat bagi kon ki hajar ki masayong kila long ki bala koloi ban mi madan la kalau han sungsel la kalau han honuru ban persya ya kan kam ti lada don ki leng do rai ki badang kwa la ne ki eksekutif jong kan ni ka hima kum bakal ale don bor ba pas yang ne masnai kan ne ka ak bakal isna ndai kum datip dak dor bar hima la susna ke eksekutif rena kaliang jongi imsim don kita kejingon hendrai lada don kinu pada bakwa pada ban pene hakju konong rim ya uba sampang do tenak kaliang jongi ngi long kala kloi ban mi sakmat ban persya e kane e tangkatang ko banong bat sakawi ru habide bat ka habide kumno kum jit yang kileng do ru tenak kaliang jonga Joint Action Committee ngkat bikon hajar hima nak besai ngi keren bai cabaro ngkat bagi eksekutif jongka hima lani kita kileng do raj ni sorda lani menurut ki badan eksekutif jongka hima tinggi kwa beda election jong pai ba bai baro yo banjit do ling ba kajing jet pai ba bai tang kata ko prisipon kumba ka JC na du mensua kai layai dawa ba la kumno de bandon la ka jongka a po ka hima soyong ka bandon la ka jongka a habide ba disa kata dek kebangan nang liang ka JC ngila dawa ba la kumno de bandon la ka jongka a kata banyak bai kenti karu banyak bai ya nanti kunjong disa kata te ngiyo jing tip dangsian ba nang liang ka sungsel kalau daban pas ya bil jongka hima soyong ten rei ke bang ikran ba deputy CM menta kalong ba ka jing pas ya ka bil ta ka estimati jongka sungsel kam jam la ya jong gelti kata kalong ba nang liang ka hima kala su let's say kala IT kala pa ai ta ka draft bill sa ka district council klam don ka public consultation nai lang jungi kum ba nong song khut khajar nong song jong hima soyong ngim yo jing tip ye ke bang ye kwa kalong ba la kum no long ban pas ya ka bil jong hima ni hab kum ki khul ge hajar jong soyong hima soyong gi ban pitlang ke ki ba ki kintin ki perung to long kum balong mentala su pas lendan ngi ki kuno sitong ngim tip ke bal tho ang to ka bil
te yang mentang ila yakran ba yau dipti siam bat i dipti siam ila kular ban ai kopi hangi to ka bil ka ba ka susel la pas ada ngila yo to ka bil dengan sapet ke ka ba kito to ka bil kata ka ka ba ngi yakran mentah aksi la dangi pet ya ka statement jong u ba sam phang thaba ha bai dei bat ka inquiry kamdon lenti su ya ka susel bakan penek yo ba sam phang mar ke ka ba ngi i labun ki kendon ba pen khen ha bai dei bat ka pisah pilan lelei nuksa kum exercise kata kalau nuksa tinggi gue exercise ke ik ba sam phang thaba u ong ba ka exercise ka hapo ki hima ka bi arpoi hajar sisna te hendai ke ka bangilap nak lang jungi ka ba tangga bangilap iru ka poi kum ba silak sa pro de plus proja sisna te hang ne ngi sutu ba nak lang ba sam phang ulam misuse ya ka pla tangka jong ka hima te skiwi gue par ki benta ki bangin nak lang jungi ila lap bat ngin sapet par ke ik inquiry report ka tho te hendai ban ong ba nak lang ka susun kan penek yang ba sampang tabak ngasu ba nalang jungi kam ngim naan piden ba lor ta kan ngrim ba lada nalang kan susul ka penek yo ba sampang tabak nalang jungi kum ki noyalam jong aje JSC kut ke jari mas yong ya ban lech pai ba bat lada don kam penitur pai ba hang ne pon selo kata kan sa batai ka